bakagitoratora bakagitwara omyanya ejo eshemire erizo mukashashe ko murimo gwanje nayenda tonje kugana n'aba bantu omwe nare babire abto basa kushanga street kandi rizoba eco ryo noreba binji bari nubonja kukikora amwanya ogunyenda tubugane omwami bamweta Abdallah ogo Abdallah amazire emyaka ye erikurenga omuri mushanjo arukora omurimo go kuyora kasasuro iwe omurebe wa TV West na mnonga arikuje murembo rwambara wakwata kacupa okakanaga amahanda hari abantu abari kayonja kandi amurundo gunubo bantu bindi kwenda tonje kugana nabo batugambire omurimo ogu bagumazire mbwire ki abwakiri nibagukora ebintu kebe akashonshorche no murimo gwanje umurimo amurundo ogu twareba ogwe arukuyonja ururembo rwambara kasaso twaji kugitaho konka nahwera iwe akushashura umushoro kangambe into abanjini bajyangu kushashura umushoro kanso tuyora kasasiro ogu numwami Abdallah katuyonje tumwakire alive at TV West atugambira Abdallah assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum so ketumye kati umurebe wa TV West umugambira amazina gawo kantonje gamba aha murumogo nyowe ni banyita Abdallah nadoka ali kumanya munonga ngo musoga muna omushema nokora murumoki yera kasasireji nogo mulimo gwanje ogumazire mbwireki umazire emyaka nga mushanju kale mushanju nyini mazire emyaka mushanju ni nkolo mulimo ogu umyaka mushanju umuntu mutekereza izoba lya 15 karta ati izoba lyanje ntandiko mukasheshe sai 11 niza nimuka natandiko mulimo gwanje bayisayi bilyawo ibinecweka nahizo mulimo gwanje ati umuntu ari nakureba oyera street ziha murembo rwambara ati ningira buli omwe alina party ye ati nyowe bakampeza buchungu road eji muri kulebeji nindu ukola ngahali ya guduya nkakuriye baluguza mayirungi kuriya hansi omukisenyi baheto mukisenyi mukisenyi oku hatiya waizo mukasheshe tugamba mu rumugwa awachi wakunzira mu rumogo omulimo gunka gukunda nkaluga kulia nkaluga hali mnonga busoga kulia nizo kunanyenga teri omuntu atuma abuli kwiza okweyiya omulimo omurundi go kubanza nke kanti pa natunga motoka ya kasasiro nazaho nakushaba but amazo handike ki appointment na handika bangalukamu bahabu wahandikira kahandikira division yawo kakobako okay bampeze baluha yanje natandika umurimo gwanje pake saheji umurimo gugune experience ngwe na mucyo kugukora munonga gume experience kandi okukola no basoko ogumikiriza mbwenu abantu nibizaho malabiki yatengo no manya abantu abaluga emirimo ngabo ati okaluga kuli yabusoga kwizo kuyolenkali nebindi ebibi onkani oguminkiriza hata experience nkagitungiramu era nkabona mati ne experience munonga bwe bampeza nengutongina nimbaso gikola omyako mushanjo ebirunje biwihira mu murimo ogutungando omulimo ogu kubanza nkatungamu mukazi okay nzirema abana banje babiri okay ntungiramo kapolitiko nkatu muri mbalalo chirumbwa ali 15 uko mukachwa mpale ngenzira ishomero nesomesa byo mukono era no mulimo gwanje go mutwenga nahezaha ningenda kuri omuka ninkwate baga yanje pakuleta zibichi bindukanika nintambula nipiko umuntu yanyeta nigwogwe birungi okay omuri wa TV West amazina nisenyomo Gideon Twine Abdallah ogwo murumo gweye no kuyonja urembo rwambara iwakiri omuka wakwata kavera wakanaga amahanda akasheshe tokukashangaho tokumanya ni muntu ki arikihawo twakureta omumbantaba abakuchera shahi 11 kuko yatugamba akiyaho buvera akiyakasaso kashanga urembo rwambara rucirire rutebekine muse Abdallah twarebe birunje biwihamu omurimo ogu ebinde birungi ako nimeho kine bingi ate ebinde birungi omurimo ogu mwami Gideon nimbaza kugira nti nagira nti izo balime nkekanga nti nekanga wallet ogira nti wallet ugikomola nti makumiaga nkasemererwa mbwenu 50 mu maisachi esente malutalo 50 atanu kasho mu wallet ejo naleba nto mukama wayo bali nkai nabanza kiteko musawa nto mukama wayo agirebe ntikonka niba hanga niyampiriza na chimto musawa na ane birunje ebyo nkatunga mu ebyo nibingi munonga bimbe ne umulimo ogu
nabe nibamu tugamba ukatunga mugisha watu watora waliteje mcha 50 amukama simu waja mtuiba mukama yasikereza ndoba ruhanga na konka ruhanga yampereza nachumitanga tutekao nto muntu agumalebo mukama wayo agamba iwe waleti yanje muhereze oba mpeho nkairo lugutupa kuli yateri ali kungamba najiteko musawo yempale najenda sente zo kiza wasikora muchako mtu 50 ni mingi sente zo mukabandi yaho anti wanje muchalo kakankuza mbumawe mbuba eche amalaga kozireshi gagize yanterese munamuheze mtwalo 10 bagenda bamusebeza mbenu tikanyamba mnonga sente zo so abalioka baluga emirimo mbwenu bali mukindi era nabashekera munonga ntoyive nabahema abalukirike milimechi Muza Abdallah wagamba hivi omuntu yaza kuzomura mogo ashange buremezi bire omulimogu obiremeze birimu ogulonda ati no banso okuhandika ebaluha nga weka kuliya baba timala wahandika leti mazogo minkiriza kwa kuti bani bagira bati okonkanyo oluhanga kanyamba nkalaba mu bulaba tugamba akasente okutasa kwa wako hata tuirewo okutora tora waleti eshanga mu 50 kanso yone kushashore takanda akasente ako basize kabisa hota akwantuma no mushara musalo ogo ne bansasula kale ngwalo kumanya 30 sente nyingi kandi 30 sente nche so musala ne bansasula je onkolwa kuba nakalima kandi wedete nyingi munyonga na ugamina kalima kandi kendi kweyiya era nizigendo ne sente niziza ziti nga nasasula n'enzu nakola kya mulimo gwanje guli agwo mutwe kandi ngagwiya mukasasiraha ngagwiya mbwen oyino kubariraje sente zawo very good no kubariraje akasente kanje omukyalo nte nakantu kanje ngoli kumanya manya owito kuli obusoga nga wizoko mulimbalala umunyanko ni wagira omwana wefe yaja mu bazungu okunwa beta bazungu so ati nanye nichimpaleza munonga okule sente nanye njende kuli yomuka balebe kinakola mahuli asebo balebe kinakola obo turukwira kwendera obabuzi bana munongo muzira ali natureba ejeshana munongo munyeto ogwagaye mirimo bambe balugaye mirimo na munonga abakasomaho tibali kwenda okole mirimo ezimbu ziri dateni baza kunde babate ba OB ba OG bande bata konka bantu mu kusoma okusoma nokulungi konka ni wogume kiwetandikiraho otagayo mulimo oba ki ito natu tukasoma konka era bali kunde obo kwa TV West nkeshomeraho konke saiji ni nkolo mulimo gwa ntinduga yakani ninzwala jenga naluga mulimo ogu ninkola ki ninsemera family yanje yona nebaho jejejeje amazina nisenyo mo Gideon ogwe no Mwami Abdallah ekyali nakora ncho twanje ntugamba orembo ramba roru no rembo rahango Abdallah nibo bantu abarukukera kasheshe shaha 11 nkoko yatugambira bazomura mogo iwe kiza kwimuka Priva Charity na Vincent Muzuru na Revari ya kamera ushanga orembo ronari smart ebigambo wabihurira kundo murumo gwawe planning yakasente kawo koyi na akubana ureba we natungo mushara kurgo mu city council yambara ahandi oyebiseho family ebeho abana babeho bashome na mucyaro kuri abusoga bajengo kazambara harburaya akasente okine nasiganse nyumo Gideon at TV West Kangare Vincent na Charity bagumize na program ya sisimuka yabare mnonga Gideon senyomo muna twamureba kandi targets ayine nyinji ayine na nomutuma gw'obuntu owankurize baza kumushemeza mbwenu kanyiye nti nahorraje ninjanga umushurizi wari umusigazi ogo akija mazireho yaja kanje nkikore obanuguha obagurdate batugurdate yashemeza yajangwa akagura n'icyo banja nkokwe akaronda hasheme kuba nataka sente cyo kakwingana kuona nyene shaha yona natuguraho ne banja naba umutuze shiro mukaze inaba nekintu n'iki baja mu time heroes obwire no mbazo bwene butama cyo kore nabo urwire wamira umbazo ntwara ubwire no uteka kukira so tukaje tunagumira mukashinye nankire shayine give it time so obwire psychological obwire no butamba wacho obwire kintu cyona nicekora so
now yana akora ati consistently akora bajang one by one exabando yeah so nagumana agora rugita abunja atakugura ikintu hat comparing echi na necho rukwangebi barabo kwenda byahiguru yenja karakaza kwiba tino bwoshanga umuntu natero umuntu ninga muri na mutahempinga abo kugira ngo nayera street because that's not criminal konga nyendo bari umuntu bakugira ngo wakucwa amaju ni wakuteresa muzabantu ni wakora umushaho ni wakwiba imotoka z'abantu kuziya amatara abone babita so rindo mwirma you know shanga nabukora rwegendesereza ngo batanga nabo ico the message was clear arikuyamaye mata kwenda rere yana abagambire cyo gayemeramo cyo tikirumu by the way kandi akarumo cyaka numahira kaseta kamushomiso mu rumo gumutwe hata yibo ayine naguri shati yo ayina abana babiri nyoni warebe naje kujya atabana banye bakuriye ki ninga nakubugana ati cyane mani kureba TV mpayo mutwaro kongaro umuntu who chooses to become a problem hati I am serving abantu reka ngambira umuntu we narukora charity tarho ebirunje byarubura kuyo murumo here we are need to twin issues of course bobo wine akagira ati bareba barije barya kuko nubaya ngate kugenda imotoka bavuga ngo ngate barije nito byomona no bwakuzankayi rero bayinja nawe kesho ngo yaje ngitobesi misa na tebali burungi ebe bintu waza kubicenga je no iza kwamera jahoro mushaka andika katabo yaje ngo stay where you are yoryaho oryomuka oshwirwe noje tumwe bananka otayibamba tubakuze imotoka ndijo tasbine motokina muvugira you don't know the burden they are carrying stay where you are so now buri muntu ayine birunje byayiro mu rumo gwaine ogwakoze umusati yagambira akacera yabe mtwara 5 kandi rigari yecho okukumanya utinyi n'umushara oguru kwingana guti amhero gukwezi hine naho kuyibanza kanu mamangu nokora so abakwange mirumo bayida charity oburumo bucena ningana n'ubundi bubi burigireme bintu birungi for those who persevere hati yona bakweta I was sharing with a friend of mine yanshobora ku munywani we yayanjiro murumo go kupata go ku volunteering ongaruko arikumuraza yamuraza ani imagine kuraza nko muntu omwaka hato kiburiyaho kazomuru banywani bokaje mbwenyi n'umunywani utakashoma yaheza emirimo yabura ngwenu orena abasa hato umuntu akanya he's your friend shana kanizindebe ko witu nabasa kurebeka yuko opportunity kwatandika ati namje to opportunity rebekire hatoriya wa munywano bane baraza garukomuka agamba n'abanyabuzara bomune including the mother bajango no bwe utine murorezo ze korabsha utabukora kongo bamujyango atakora naza gumo wa charity be yaje atungwenu nyoreka kushabire hata na woriyo abakwire ahabwawe agumuhira zati mugambire munywano wawe ogwa yizabe nabura voluntary akamuserekire okweza kare hicyashatu yego konkata mugambire no some people benda ngo barebe yo no yahura kwawe nukuha hati uriya kwaheza kwebuza abanyabuzari na nyina bongera ngo utagukora ayijo mwaza tinyotinguza kuzayo hatoriyo wayo namuraza zurugaho ajya tunoza iza kuzayo ningo kome byaho ugira iki urugiho ugaruko muri yabakoze how do you open up to say ngo kuzayo ku volunteering uriya wamara ubwire either noza kuzayo ninga to kuzayo first of all then amherwizo umuntu yayenda nakomura hatoriya ashoberwa katine ho kuza bamba mujyango utazayo bakatine bakwenda kumata atazayo ukazayo n'ikintu gacinji atwaheza kuza n'ikintu gacinjo kwezi mwena kumanaza yugunga kwabaciyo mwenja kanda kubirugamo kweza shanga hashatu kwenyene washanga hashatu ati azachi hatwatungo kwa kabiri babariyo myezi nkeshatu ba advertising yego ba advertising benyene the same company hato murimo kuba advertising gira agabwa ryo munda hati yo no in the system already yes numango murimo gukaza no 5 million 5 million turiyaho nsunike icyo kindiyo ningamba ati kukigamba ngwa kwa nyino nkwenda kwenda isinga numango tine chinkwendaho tine kindiyo ninza kuyaho ngo n'amajesu gabshi kandi yo tugamba ni murimo kaendero 5 million ariyaho ni bijodoro project one of the
So now nyendo rebe ondijo wazatinyo tinkuza yakagumumuka hariho babene baza kwija bakamurona ngo haza twine gwa 5 million mayo gwa 5 million kukurebeka gutwara utwiriho I experience already. So nyoni itangara omusaya yakibagambira aha ariyo nakora umurimo kongato mukanso no mangu bamanka staff. Indeed. No staff wa kanso man. No mangu hija opportunity mbabanza bamuhereza bataka herezi yo wahere. Kashe myaka mushanju tabibire takozire ki tazire ki hatarebeka opportunity. Babarenyo. Omurimo ogwe mkono guyagambira mushomanya kwiyakora. Hata no mangu guyayina na tandika wa cleaning company. Hata no mango gomushira yargaha abwagura umurimo gomutwe akega kazo driving school akega kuvuga kanso ine motoka to kumanya na including the graders ezushayo no mango yaya tubantu nkashomanye ne permit yanyu no mango no wakuba driver kanso no mango ati yaza payroll yenyini ya you know you people abatakwasa kwitegereza kimukireke na msita kabe nabagambaha ati nozo omukurunde nkoko omukurise nkoko from nowhere baba uhikanurisa zifazo waho tomwe tari musente kwabanze wazo wa mujuriza ari kuziriso kabanza wamubuza ningo kabanza wamukorra ukarje no tanke in experience kandi amuherwizo botandike kintu kirije twaza kumura abanyoni bitu nsakwa tugaruka twine papura zamakuru papura rwa the new vision na Bukede atakushisha kire katumure ntugaruka Of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. It's strong and last long. Like geisha. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda. Makuru tuzinaha the new vision Bukede neza shora teze 2015 byo kwa katano bakubanza na Bukede ururimi ruganda amateka amakakari kubavuga speed n'ekimama okutomera omuntu osasura miliyoni zinya n'emyaka 2 mukomera injohurire ngiya bitangwe miliyoni 4 na n'emyaka 2 umuchome watomera umuntu hano mana akafani akaguma akastoba bamutomera. I have a friend in Canada, Canon Karibu.
yes twakuramutse kandi nakangira ngo muri Canada ngo igendesereza mununga kugira ngo kutambuze byera atakayikanga ngo wanda kumutomera kekanga kaguru kamwata just atkan noreba kunu owe motoka nwaine nka right sar gutima bibigere nangwa natera n'ingombe ngo urgaho ryo konga akagira ngo wayikanga ngo umuntu mbona umuntu yayikanga ngo wanda kumutomera it becomes a prime so in a one of us leading you pack abantu bakrosinga you pack mano konga kunu mazumano yekigera umushara baho leta bakwimuka shayi 12 n'icweka orukuza kuza ha set shaha 12 tinkora baho njungu gatitsereza ngo ninye nana njo bakutomera abantu so now I was thinking unakantu kace why shanga umuntu yafa kongo ubundi yatine kuyaba naco nekindi kuyaho kunani kiteka ni kuyaba atkubona ngo akutari kutomera mushuruzi hato yiro kujangu yaba chance ngo umuntu yaguruka yaraka kwirayo utamutomira utamwisere kanki jonka changa natomira umuntu it was my first time by the kweshanga umbintu kebi kasimbura handi kutaha tkurugo musimuka aha so kumba ni ndaha ndo mu ruguto hano ya warga posta mushija izani mureba nsaba kunsuba atayemerero mishoga motoka hata na stamina yenyine ebura akakanywira huireyo agwa ngo korambo no kwata ko mwintu gwefuko kagure kuraguka genda hatkagwa atera ubuswa aruguto motoka aruguto ngumanyemerire iwotora mushikire hata abantu ngwisha tumukorera cyuka yagwa wenka bakabaro yevugiro gende hata inabe niza kuvuga kugenda nganda shitera vase nyuma rezinde motoka omisha rahabyami hata nanyishoberwa ngumamu hatkubahereze gusha numuyambe hata mutaho no maruma abantu binji bemitimefire babasuru nabamwe amsengi on TV hata bamwe benda kumuriraho abatandika sentiyo mutomusha wo murugyo muto musha sente si ziha zachi ngasti aftara mangati aftara ngumai nabanyabuzare babagiga rero byona bitandika statements no maguma nkaho noro umuntu kamureba abo bajya ngo wezi uvweje ningwa marwa geye ngumanya abantu ko nka finally nyenda kugambira ubwo umuntu nkamuraguruza kwenyine nguhatwa kugenda kajiro kuyaba ngumanya bitoyi atacinakoze ngaguma nimpeta mpora naye hemoto kanajipanga ngo mu rubasho umushana we yarga akata kumanya hari akata gamba kandi ari mu town bomba mumanya bona bayeni bijani betegereza bakaba mu byangu umushana uza gumtown nunoza ho sinzrote so amheru abagizire simpase ngwate cyora ko numanya ngumtware bamuteye bandage mutware wanyenkenga ekafumu kashisho so nabwe hari abantu abohire minofa abaruza kushembe mbare abatura gutono bazarajara bati basinze so now I think this law is supposed to look into so many things no ho atomera na irukata no ho batomera we are mu state ari ibintu binji icyo kintu kikayegese ibintu binji otherwise tukwetomeza habwa miliyoni ineze na nebi miliyoni namanya hata abantu bakenya sebo miliyoni ineze nizo mu government tukuza mushawo yawe borota chikwasere baza kutomera mbako icyo bacetegereze nibashashura mu government oriya nkamutwara bamanya bamushemba rero kubahereze ababaye no bamugambirira the PRs bajya nangwa mwe no marwage mwaza nkonga ngomanya ngumugurire breakfast batereke tujye mu mpapuro z'amakuru amateka makakari kubavuga speed net mama okutomera umuntu osasura miliyoni zinya n'emyaka 2 mu komera anti ato okogera ku simu wabori umumotoka uri kuvuga orina na hasimu miliyoni 2 na no kusubwa umwaka omukihome bya okuvuga ngo tamide emitwaro 50 bya korota bicengera utambuza nyona kumarrayo government irangiride okuzobujja density ningashiza IDs ekitongole ekivunanyizibwa kukugaba density chanira kirangiride ntenteka eyo kuwandisa n'okuzobujja density zegwanga
yakutandika nga May 2025 okwetorora eggwanga era yakuwementa sente ezisoba mu buwumbi 6 esente zirya amakuru galya Sudil akoze emikolo ku nyanja okusiibula mutabani we Rajiv nobamanya niko bari kutwaza batyo so biryaha okwewandiisa okuvuganya mu nyimba z'abajulizi kwongezeddwayo nabyo nindabirwaha ngeni nabyo tinkwenda ngo ferwe waba ine group ine choir ilikuwasa kwetaba umumpakezi you still have some time kwongezeddwayo ahani bajanti papaliwo the 14th ayingidde olubirirwe leo liwo kyonna kyoyagala kuligere iwashomire amakuru gali aha ebikuru mu budget empya nimureba ha minister Matia Kasaija kwoleka ebisya ebiri omu budget yo mwaka ogwo PASPI LOE abomwana wa P6 na P7 tinkwenda shembere kimwe nacho anwe actually bamuteka tetire okwine kuba nayegeza biryaha eyabukira president bamusibye emyezi 15 birwaha nawe murebe yari amubukira ayagala mukola ki yari ayagala ki bibi neno Jamil mukuru ayagala emisango ejimuvunanibwa jigobwe ubwo twaza kumwishukaje umwe umutekateka ngo ni abahecera berwa bareso obujurizo burara mu bwo kutakatanga amakuru agagaturo mu papura hati bareto obujurizo bundi asiko buramu mbutasa mukono byo yamba omwana azaliddwa n'obuzibu ku bwongo okukura nabyo biryaha bana tubazire ushanga ubwongo nubura mukace ngeni bihebwa kwasa kumukorera ebyo vunanizibwa ebyakubasa kumuretera yakura nawe yaba nkabandi orupapura ryaha kampeni nebyo muzano nindani bagira nti Budo SS ye champion yesasuza kitende amakuru garyaha Vipers wangu Derek nesemberera obwasarongo amakuru gariyo mugatekame bwento takwirukanzira urupapuro ukamanya byakubasa kwandi byoga hari ebyo ebinakorabira aha mutwe shiringira kumizonka basa kurwakira utandikira yes yebara mnoka charite urupapuro wa bukede ne yarukumi the new vision eje nyine ne 10 zabashaye manda chikana nina konka waza hero no nikashaisha sign za hero no shot mbweni nkomu yangu and yet no mugasheshe mnoka tingimanyo bechinchimanisa chi the new vision tuna makuminyo RCC mada link to Kampala hitmen when kandi bagarukire mesho kube bagarukire ataba kwita RCC kasho muntu waburijo Yesu akajya ngubene babasa kwenda umuti ombisi bati kandi shogomye hat RCC nari muntu wamani mbeshabo kwita RCC bati kandi shi owaburijo ijo nkareba Jeno Katumba amara najangwa baye bari mu rukoro kwenda kumwita nabamani kandi bakaba kitebekanise je kandi kikacira mabamani nebuza katondana namubika kakasubi akaja to God has given me a second chance nuwo muhara yarwiremo nkabari yatagetse terabire so ruhanga kabori kamana iki cyakubasa gukora Police used WhatsApp messages, call logs to trail plot. Orukwero kwenda kumwita babigwirema ba police. I mean rukwito gwa RCC. Mashanyiri no kwenda bachatinga kare nibindi nkebyo. Bazigoma. Kongati norebo gwa RCC. Wori umuntu waburijo mana mangu kuza ku trackinga abitse simiya akagamba no habi. Ngaruko bizana. Nobody. Supreme Court didn't ban civilian trials in military court. Attorney General nwagambire batshini nyebuza ansho Supreme Court ekajyangu na court rombera jiro hati yo court yo tubaragiro bushobozi bwo koso umuntu waburijo ine mbundu kandi obwe it is
cyetago kushoma muno ukakireba. Budget 95 billion relocation sparks law amakuraga. 7 commissions 53 billion road projects. Kasese. Katanga trial, police first registered Katanga case as suicide, said witness. Okay, family pays tribute to Robert Bobe Carbonero. Noza gashangaha and noreba ngo ensere mwena ku charity kubana muza kuzo mukoro gwanyu guti umwana karugwamo mbeno ndije akajya tuburike inebizo byayo so aga namakuru mabi agabega yaha nda kongera kubishango muri papra. Taiwa challenges universities on research. Okay. Bill mooted to deny non-iPod parties funds, mothers on the edge, women still delivering in boats, uniports. Zara kumukatu miss. Zara uniport na ni wero yaho. Bwenisho nchorega mwembero ndi amagarati kabahuga nungi. The step toward self-reliance in science education. Bishanjemu omurupapuro weza kongera kumanya bingi munonga. Study materials yom physics indreba n'ibindi business and tenders pages yaha urupapuro rwina makuru mingi munonga kandi noida gashanga Ministry of Agriculture and More Industry and Fisheries MAIF weza kumanya did Wakiso Giants brought for their relegation roadmap Estechibuzo nebyemizana. Rio Stars crown Gorora amakuru gaga. Tungor papror the new vision sirinje kumibi. Omyanya yona ermempa pra ezamakuru. New vision streets maduka umbashuzempa pra ezamakuru. Supermarkets petrol stations na handi. Yabare iwochere nitwe abwa program ya sisemuka ninkwijusi abambe ntotakare mwa kwimuka utakare makuza kukora utakare makujira ka center ko atomusha wizoberi abo kujangwa ahurama nagatai yetegereza apana korese cyo kunywa echasting katuma mwishukuru wawe baryo muka maharawe mutabano wawe aheraho ino amadoka gakora hihi hati wo kanyo noja kungambara ebyarugamo. If anything kora mbugane noza kunyebaza ahabo kuba nincumanyaje wecho kunyo cha stinga ikugarura manaho naho it's an energy drink bomba kunganyize bikwasa kwamanaho naho abukutera umucurungwe mucyo kunyweki then uyumukaoza kora ugire cyo watahizeka otherwise time waits for no man manyengu time yahingura ne bayahingure cyo ine kwa achieving in that very period koro touch tunga then it's gone tori chiyunga Mbwenu korese cyo kunywa echaba stinga. Aba day to day supermarket omukijungu nibakweta bakumanyisa nibakwereza umuhanda go kutunga byone byo kwenda kutunga ebyo kwenda gukoresa mu magaraga gutwine okutandikira ha furniture, beverages, pastries, beddings, buri kimwe cyane cyo kwenda mu magaraga kuturu kwesa mu magaraga genseji kiri umba day to day supermarket hatwo ko hari gutonyejendwa orwambarira masaka hatwahika ajipu motel dene nyuma yayo hariho umuhanda gutemberaho noza ko no hika roundabout eyekijungu aho rari bicende cyabikira Maria then wabano kiranzi yaraje kwa no reba supermarket ejo eyine byona bajang bakutamburize ibintu byabafikizaho uri kubano babita waguro mbwinji na no mbuhango mbwene nyendangu obase okubirukangiraho esimu yabo kwenda kubaterera kwetegereza not mushanju not mukaga not mukage ndijo then not ibiri baterere hati wabuze cyone cyo kwenda kumanya ecyo rukoga hari yeco nakugambira twina ba budget boutique abantu bajweka abakazi anabishiki
emyenda 70 omukazi wa hati ayine kuba natambura no murembe kitari echo na noza na office bakwimba umurimo bw'injore yuko bujwire mbakora abaja ngo hatu ngogu no wanka so yurukanzira abantu aba budget boutique barya aha Baguta Street aha opposite na Central Market aha Patage ya retwa aha Fresco Supermarket wahika waho na wota kirebire no diro tobuza bahujanga reba mpaho taha muno jakwa notunga omwenda gwono gwo kwenda aho rukuza hona kategore yona eyo rukwenda kutamburamo baba nabakujweka kandi nabo anabaguza na wholesale kana wanda okumanya birupogaho nyekereza nkwereze namba yabo yesumu note mushanje note 2 3 anani 3 2 ndiyo simu yabo noja kwa no batunga no manya echo rukwetenga musayizo mukara omburingwa nebindi byona baterre hati no ija kuba no bahikaje twine aba bright suits turukuza omkahomo bright suits nibashanga omchombe kola grand njano ndeba they cross me nwanjweka kandi bine suits nunji brand new suits zona esati nunji munonga modern one amatai marunji in different colors in different sizes brand new as in koko kuchurra zitakazwaro hoga haza ngoko zivyo mu different sizes nchiza kutangaza wahikayo bagahikana bajya mu size ya oneji ukazwara mako harumanya go kuzwara okabika mukashemerwa okereba mundeberwa mukajuta kabyanura ukagura be yabo nunji bashanje mu kibuge cyambarara bakujweke ahabwabo umukoro gwona ogoyine bakujweke aho raze bajengu you man you presentable enough so ahabwabo kimwe cyona nonda kuza aheru nonda kuza kuvugana president nonda kuzo mukaruru nkaka nonda kuzo wasozara oriya mukoro go bwitwa oyino mukoro gwona ogurukwetaga kujwara suit nunji just approach them bright suits mushuge cyambara now Hayes recruitment bachibaye katabanze tumurenza kwa tugarakana nabandi na nubundo tumwe babashobozi bitahabwa hati twaza okuhenderera aha turi kugaruka na nomura magwitu gwizoba otargaha program je ya sisi mukatiri Chopton Charity na Vincent Mujurizi has effect yayo no kwisya abo ko baha nibyo kwisi kandi umugashobwe haha no kwisya no kwakira oxygen kagenda umushagama shagama kajanja shagama yetine oxygen ne basopta tamba ningashi yatamba no shago muntaro guri takatko ne kuretera ka kokutukuru cyo kuregera wakwato kumuka rwimba tarasaide mwe gakabeka baruzayo muri paka. Yes. So atecho twacha none bya twachichera. Now obwiro bwinji orukoro nichumanyisa ngo omhanda ukora ba mumoya mwinozo ninga sheha kuchenjura umoya yinozo hati tubasa kujana ngo orukoro rweyonjire usinga akurwanya turarure ahawaje abo hato obwiro buturu no twisya ebintu byinji ebikwegita umuro oxygen era fa ebahana bitiye kugaka bishobozi yawe yenda kubasa kushora kakamuntu oxygen cyo isambu hadira ubuzubundo bwazo mucana no isha gukora so one no mwika umutwatasya hati yobu nabeni ngura owitu emotoka kera baho emwe ya mantini kandi kera baho banka ya buru
then agarakarabaho sano mu mazi arakugaraka mu mirimo ye niyo motoka yaberaho witu so ubwo mwika eje motoka tine mwika buyabenesigano witu kozi ukabe ngebshara nevera nedoje so ataka kiyara byaho environment yakanyunyu uta sigara to verify now hato witeze sha takwada chiki kumhatarabira ho moto kandi zawi kumhatarabira ho moto ona harawe kuchita so that is all environmental change ninge choma chebi chore chakanyuma ya ito witu orubuto ukarta karaba mukagureda so akachuchu kuto shanga mukakumchuchu buryaho ongahati dust is all over the place of course tim janti urubuto kubonera ndichibi ninge moto kale ongane ningere kamu the environment eiturukutura mwebereye ekahinduka therefore hate bahabyitu no kwise kwitu nakonkura jibo kuhinduka ungati kuhinduka so we have a lot of dust a lot of muchuchu a lot of fumes kandi twine na nobukoko bwinshi had for example twine covid yes is a new disease twine za mpox twine atezo zona nendwara okugira amagara marungi nicyo cy'obugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barikwegesa uko wakubasa kurinda gye amagara gawe porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerire kukora ku yakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu oyine cyo kwenda kumanya abikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire program eji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana kubona jane iwe twabata kubasa kuja kugikaro gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho nebane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kucyo wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garaga mu binyogori ebyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa netwari byo kuriya kuriya kibanje banza byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenkoko yanje egi yarya yanywa kiyanywa yanyweta porogaramu n'ubuhinji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Dusimba okwayahayanire ntebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eki okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ikiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ibirabe na bishatu byo kwa
mukaga 2025 cyayibirize kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ekiganiro eki nikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokukoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not kandi program ejisi simuka niza gumiza muka burijo okusiyashaha ishatu obutukuba ntuza kurugaha konkantu sigaho bisinsi na ijoro zaje ishatu sinzi no abaye simbiro mukarurukanya kizi mbwenu nuwara na amarira program kamba je tari we merinzi katete wemizi yakizereka ko so he tried his level best imazembe ndaba banyangura ibasingire bisinsi akozere byafayo mucweka yes Waga he tried, you know, life is about trying. So if you find your luck there, then oshanga wachirabo kashati you come and you tangu talk singa ninga no singa utajezo you try. So he tried his maybe nababe bamurye nyuma so ngweno nembera ni ejo webare yo wagumanitwe ahabwa program eji ya sisimuka turiyo tureba twenda kutera tocho mu nshonga zitari zimwe na zimwe na mnonga twenda turebe akire nkaka akutwabura yo week emwe yonka abana bitu bakagaruka aha mashomero abamwe nebenda okujoininga za amatendekera amahango agahiguru akuzama university nachi za intake za July na August, you know, ebintu nkebyo twantwenda ubundi nkabashomi ubundi nkabakura abante bagamba ubundi nkabaryo mu system abakore ibintu kubira kutambura twataha na hariya mu ngere kwaterina education system aho abantu kumurka abana bakuzama matendekera agahiguru kose zibine kutwara aho ine kubanozo ine kubano considering akina nebindi okubasa kurebeka ngo twihiha no mu muhanda uko ari mangu muryokwe mushobirwe umwana roba wamushabira uko mwanya handi haje tukamushabira uko handi haje tukamushabire kuriya ushanga mu cyumuro nkeki umwana umuhindurira amashobero emirundi nkeshatu, you know, so ntwena nguturebe ningaitwine kuba ntwata mbikwatena na amashomero umwana okwata umwana Vincent uteka tekangu akasento bukariya higuru ntimanyisa ngo abana aba baryaje bararaje nangune mwana obishangaho konko cheza kumitayo hawa hebiro bice hata mwana tanka kutunga problems mwana shanga na shasho munda shanga na rwara guzubwa shanga, you know, ayomera dehydrated and you're like then what went wrong yena ngo korese dipstick yawe onyorece yoko kuza kurondera umwana yishomero. How do you like measure kamoto mbwenu umwana kamutaha bokuba nagendera haryeki na neki parameters are so many ibyo kurangiza ho ni bingi konka emwe biza bikuratire bindi abere tweta priorities. Yes, so those are the things to begin with. Then hariho ibyo kwerukana nabyo. Number 1 nkishomero nimba nyenda kureba abashomesa boshomesa umushomereri abareba misho barebe hibo nona kwanta bamanyire ndabarebere kanko cyo kurebera ngo mutaho n'umtwine w'amashomera go kumanya traditional schools umanguri n'abashomesa at least you know they don't go on the street picking ndwenda abashomesa baherezo zini ya mukaga ato ushanga tarab training bayo kweza zini ya mukaga umuntu ogona basa kushomesa. Yes, konka ntwenda turebe aine skills zo kwimpatinga knowledge ombandu bantu. So aramashomera gutkumanya ngwabwa nature yago na status turi kubaza ugenda and picking abantu ngwaze kushomesa. Yes, mbwe nunu mangu hari abantu batendekira kushomesa and ejo cyo batendekira bachikozere over the years kugira ngo mbwenu
unoida kwijusanga imwe na natandikira abana bawe hati no banzogira confidence mu bantu abarukuza kwimpatinga ikico mwana arukuza kushoma abakuza kukimuhereza ukashato kumango nabo kuza kuhikaho nabo bina batandikireho babone ba building bahikaho mwino wawe takaza yakatandikira but I don't want you to begin on me. Okay. Then hariho environment y'umwanya hariho umwanya kushanga ishomero ryaho ryatana n'ikibanda cya video umisho hariho bara inyuma hariyo road Maria bakweguza ngwinece environment so na yine kujetegereza environment ejo noreba charte omukutukura no kutukuba ndibasa kwekwasa ibintu bingi but environment has a lot of the roles it plays. Environment ne playing hango akuteka akutwaza no kuturi cyo kushangira mbijwege mu abantu baringwa mbijwege mu abantu bagufu mbijwege mu abantu bari why environment so environment ejo inaga twara n'intungweze kwasire itaba cyanje nyinto atwina marakagagwira mu ndako kwekora tukagenda tuti amis tigariyo n'umugare kashito kumangu no gihoko kuzumudeno tembo rushozi icyo cyaba turiya environment now hati environment nyo ninjireba nyowe environment ejo ningicereza munonga nahindu kutura umuntu yayiza hakareba narengo haro ibintegateka ngo ibinkwicereza munini so now nyo nyindo mwanya gubigugi environment ningi respecting amno so now umwanya gutegateka ngo mweje yaza munashoma yego kandi niteko guhika agecharo tugaza kutandika kubogera akatari ahabwe nshongejo no mutaho nomu harimo amashomero konka ko kwiza wataho mu gate the environment ne korega ngo umuntu nashomeramo so environment does not necessarily mean ngurubere rukuri yo munda uko munda yamurejokwe oyogera bubi ndabasa kwiza rike kunuya umutwete town konko otaye mujute this is cool uko turugayo twiza tuza aha bintu ebikwatirina okurya okunywa ebyombeko hata noreba arwishomero rumwe ryo mukombeko nkakanyina byona pachiro for example dormitory mwaziri office ya library mwaziri dinner studies basa chai mwechiri chinaka kwaza nachonga environment kongana nindeba ebe bintu ebyo that compactness so umwana kari narwo mu class dining ere bishikuba kuza kuzana bazanda bishikuba kwa batakuzana umwana nayemerera bishisho mereri rigira emiti koze byone biriyo ningamba yino basaje tushimite niyaki limiti do they have fresh air akuye byinaka kwatera bano ino wangambire arakunze atamashomero ga kare gakaga bagetorirwe imiti ya kapurkwisi bishit firpo besije arakuja okwatora atahabo kuba ejemiti ya kapurkwisi hino kwe kugumana ne kwiha mudozi intoxications ngwene ne kunyuriramu ibya byakutaha mbitashemerire then hatiye kusupplyinga ka oxygen akora kuba noyenda hati niyo yaberye nshonga abo kuba bwiro bwa environment bakaba faye bakumanga imyanya tinebere mu abantu binji ohurire then oshanga ngo benkareginga okubyare miti ehkecho ahabwa implications ebikuruga mu byayo you know so hatko kusigambe echo nchereba nyetegereza ndeba ngo still utiyone ro mwana wawe yarya kuyaheza kurya yahurrata environment yashitamemu ebyetorire nebiha na nebindi konkana nitata unoza kutanitira nka hafizi kuwatanzira ko najanta mushisho fizi manya kuntirebe kana mecha kwenda hati fizi ne ija bwanyuma nanagame ngo abashomesa aba trained ubwo mushomesa ticyankwibiro mwana ebigezo hasa twino tuma washobuza hadakikeje banze twahumura no problem katwanze twari utuma washobuza dakiki kumeza rimwe sheti ya kabiri nsa kwantugaruka turebe nibiha ibitine kwetse baho abana bito hibine kwandi bashomera utakarga program ya sisemuka
ombere kwije juba bakwa no wakwa abetse ibintu wakora oko umuntu bakazanyije bakobakira mutindi boroku ito ngachibina nje mbashe bitwaro mukaga cyena ko eje bracket yakugamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamugana nkahemanya kora uragana gamara w'isani tuva bashaka bari munonga ya Oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe ubutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwo hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe ubutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda otaferwa. Hello, my beautiful people. Agadi, Tiliaho, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nalomishche Simba GK, aka the one kantija kubizusya ngututi ni home shonji. Program. Okurugariad. Monday to Friday, rock manza pakora katan. Shaha mshanju nechweka mpaka shaha mwenda zomwe hangwe. Yes, aho kubano chake shangora kori kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shichi live aha TV we kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, kunakani mbeno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Tenza mugongo we. Tenza nyikunye pari kuiraro. Tenza mugongo we. Tenza nyikunye pari kuiraro. Oinechore kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utuka shatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona jane iwe twabata kubasa kuja kugikaro gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamo ibinyogori ebyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa netwari byo kuriya kuriya banje banzanga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenkoko yanje egi yarya yanywa kiyanywa yanyweta Program n'ubuhinji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Dusimba. na program simukati ya TV West ya gasozi Boma omukibuke cyambarara nehindura henyine kiri mu program ya simuka so charity twacaganira aza orukumbuzo tebinte bwo wakureberaho nemwabinte by'abantu kubasa kwandarukinga tukabigurusiya misho konga wahiruka bishanga hibiri uri no gambe ki Dr. Philip yakushoborire itwe hate tutakubasa no kureba ako hatebeye ntukorese bisika kongo chibano ukorese bisika yoyebwa kumangweri emitenene ko moya hati this is dead fence iki ne kisika
nangwa nkikingira no moyo gwangu kubasa kwija so now abakubyetegereza hariho ebintu byoshemeye kushanga umwanya aho umuntu ashemeye kuza kushomera then tukirugoko yona hati oreba ngo umuntu yanabasa kushanga byona biri hamwe environment abashomesa barungi ako bahateye ibintu biza kuba byoreka ngo aba they are not after money si charity tuzire kizubu private schools zezi tinkwenda kuzigamba amazina konko bani nasari aho kwa nazuzuro nasari z'abantu nyabuntu obani private primary obani private secondary obani private university no mazona zuro kurugana nasari ka university they are private haruna za government twize twagire kizubungu I have one person I initial ya kindergarten nursery by the way kindergarten then atakajitaho primary so akachigamba ungana batakachigambira nyunkantwe n'iki akajangu that school you see ubwo yaheza kugira aho muziro mwamburuze atumanya ati ni muntu byatwe n'ikeje kana cishashwire tamo yahwire ati natumire n'umukishaba ati na saa 5 n'umucyenda atuna cyo umwana aragira ati muri kureba ngo itize extortion uyo nonyumyute sento mbantu hazatubahika kugira ngo konge cyo umuntu kumekana ushuti ni kimara ati Jesse Karim yempapara yamugira tumanya reka nkugambire ateri ishomero no musegwanje ego mama we should not as a country reach a point aho education is never treated as a commodity in the market kugira ngo uriya yatware mineke yo mukatare najya toru n'uruhango oro mpenkumisha tu oro ibiro bitano nangwa cyarakiza atare TV ako kakuchiriza rengo noshuturingana mbona okukura muzo ebinte byo guzo mukatare education cheme kujisya but it is unfortunate nkihanga education tugikiza kugira muzanke commodity omukatare umuntu kwemerera ukashanga na boostinga ngu akakashomera ko kureba kandi isize n'umusiri gwanje. It means you are extorting money from people. Ati mwenu nogumano yongeza burutamu kuza kutandika norondo kora gureria prote yotu enoyenda kandi bajikura murize oziho mbantu. So you use education as a tool to make money. The same applies to amarwaro. Agaga bantu nyabuntu okuba kubiringa, and I'm tell you charity, I'm still convinced the best hospital in this region is a government. Recently I was there and I told somebody that the best hospital. And when I reached there, I got the best. Me. Hachirumi issues. Of course, when I'm going to issues, but that hospital remains the best. So, nyowa bwanje ishomere runji n'abashomesa bakushomesamu no mwanyo gurumu na environment irine abana nibatura batabo kubogo kuteka te ngunaza kushoma narara ata first of all ebya fizi nebya hand hatch then no baza kushanga wahana million ndangwa yojengu ni nyingi kongano baza kushanga na wahi mitwara abi yojengu ningi kongo shanga abirejo nayo nefawusha nangwa nobo hazukiraho kongo mwana hecha kwe ebenyuma byende bishakatire byaba me I got a problem kashomero mu privates zero no hatandika kungambura zero nabo kubana ni gamba unajangu me I got a problem I was misfortune na tungo mchambi na tunga amashomera go tigaro mwene kintu kirungi bashi wara mukashomana na munana ngwishomero kabere tachiro ako abantu bakaba zitandika ziri business mbwen business ikijamu challenges agirgam hata chiba nakore bindi bintu nakore iki yabi comparing yashanga ngwishomero no shutu ngiyo taka mugo biseje ndariye sasa so kuchaka benche basika otondoza je private school ejo ebigenderwa byayo ningo umwana mutwara mwishomero ya government abana bandi yo government and I'm not complaining and I'm doing the same. I am trying to iron out errors ezabireho so ngoko wano gamba ekitusheme kubantu tureberaho mukwegesa nangwana no bumaga mashomera gamaga twiraga government aminje ngaga government agatwireho hati gine record yagonea shomere ndikisabana hati eriyo ndibari ndishana na neri ishomere ryo muntu ryo narete birangwa nasana agamba kugira ngo atunga abantu bamutera kasente nyenje akari kuba kucenderaho bantu bareta kasente akariho rero kaza kushanga no tinka shomera hantu trikari ya tachibo
hariho nk'icyo nakacembuza k'ebiju by'embuza ntarorogeze ako kumukuru ebizimbe takubishenya ninga nateka muzakumbuke zahanje noza kushangoshanga hirenda n'amashomero agaruzingire respect long time ago hati orgaha ibikorwa byawe barenyo bane ibikorwa bya director bane bya headmaster bane by'abashomesa bane byaki hatoza kushangoshanga umwana nyensya kwaruba narondo murimo ohurire kwaruba narondo murimo bareba ngo umwana ogwa kashomero mu kishomero cyo hatumbwe na shotristino bwarbayizire hizbane ryo mubazi abo kamba bangu bakamwistiringa mu bya bindi yebaturana bakore bakumanyirwa obariyo nontunga samwe rwizoba oshanga ngo mwana okamutomeza mbwene waza kuronisha mbere baza kumanya emico n'emitwarize reputation yishomero kanko cyo koreba cyane I'm a student at Mbarara University think check at Mbarara University of Science and Technology korora churiro niwe noza kunjurira ngo abantu bajya ngo mushaho wa Mbarara University of Science and Technology ati yo think shoma busha yes kongariyo nibashomesa ubushomesa by the way ubushomesa bwa sciences abashomesa ba physics chemistry maths no hurango bushomesa wa Mbarara University hatinyo tini mu sciences burire konkana nekindu yo nohera abando charte ina nekindu arobwiro bo kushanga wasyo bwire woryo mugara wajo tukunaga rungira handi kurna hers why those people no the nitty-gritties zo kurabamo ukasanga ikintu cyabo no submittinga then batwara ubwire nibakireba atobo bwire harahayi batakubukorebyo ekintu kiba cyahurire haza when it is time for job market namunongo bwiyanga ryita hemero mbere yachifuba hata abantu nibabimanye byo nibabimanya nibatana kugira ngo hatogo no wankahi hatuiza wareba research hati koro tajikozere karo rukuza kumutayo manye ngo wamutomeza wija wareba okwe mikomere mbi yadibize mutere because nibagira ngwi wabago mutere wagutariya wagurungera ko tunyani nguze 200 abantu bebuza kumkeje nyama ye 200 ebintu kabyatembere kiro yenyama hatkanegure mtwarenga yi hati omuntu nagisigaho 200 agure yagure cyo gure cyafuteka teka ngukira umuvariye cyakwenda so nyena ngo abazire omukugezo kuronda amashomi it's not about to kafiza akakoriyo no shashura kugira ngo nkweka kwingana ninga kugira ngo no kuri abandi nho bakwijura kandi nyena magambere kindi nyena nkibagambire by the way ekikanchi bagambire ibinte birunje mwe tuba kubigambira ndibyegambira and I'm not saying that advertisement does not work konga nko mbinte mwe hati no manka marwaro tubagaranga charity itwe turakuraje mwe no bohereza bwito professionally obohereza bwirwaro tuba kuburanga konka ina hanta ko hariye birunji konka abantu batakubimanya abo kuba ebirunje byo nibiyana hari yabashaho wakayo na hari yabashaho abashaho nbamanye cyo gukora tubara kushemeze bakakusiga mpamba uriyo mukazi kare nakushemeza na mico gukora tubara kikayo bakatwara umurwire kandi bakamutera ho biriye binde byo urana bagamba hator kurugayo agambiro ndijo atinkargaha yunkaragurwana nkaniyo nakiriye konga zagambiro warashye niwo ubusere nabaso butambuka so nanye bayenda bangambira but you see bari no bashemeza biza kango cyo kureba cyo kushemeza bakazi benda hata bakazi kumbazarire abana babo babatwara umuka bari no bakora hata haro bari uriya inenda ari kujya ati nyenda kuzo mwirwaro zo wana kandi bakoraje hata abo 10 tubara mu mwanya gumango bakingiriye no mukashenje kamwe they eventually become when generally ebintu birunye bani byeyoreka exactly haza twongerera hanshonga niye mwe turya okwa kubasa kucuzinga ishomero yo mwana eriya kubasa kuza mu byakwasa kugenderaho ubundi to biturebere ninge bitushomere ningashi biturunziro mba abine obumanyirivo mu nshonga niye mwe na situations zese kurebezo mu ihanga njire kushanga nashanga mujuruzi hine amatendekero for example nkima bakwana Buronda za university na nebindi amatendekero ago kushango kashanga ngubo tabakwirwa wa registeringa washashura hwaho naho bakamangu hata bakukwasa then hata bakabano bakwemerera ombyasagara ekikuru no kureba ngwi wa registeringa waburiyo
bamanya ngo bakubona echa miliyoni mushanju wazishashwire miliyoni 10 miliyoni mukaga then hati mukika nka hariya nko mbwiro bwa research mujuruzi uza kushanga research mujuruzi ayi wakozere umwabe mukiro mwerizi ogurire umwabe mukiro mwerizi nyowe niyo bampindurira hati biyaho mujuruzi bataho charte hata bamfura kozere research ya kabi abejo nchikorwa bashomesa the trainers agwatu wakumanya atati naenda submitting echi ati arga okati noreba gukora research bicumwe binaye bakubike bitabebyo amatende cyaraga mu tugarare tugine mwahiho jangar Kenya ninga tugambe bya Sudan hati abakwegesa benyini no bakwibira umwana mweno mwana mugamba nka bintu ebyakoze mukumanya ngo atecha chikoze bonata kuchima chikumanya takumana hibyarabira ugaheruza hazenze sobwire chimanya that cannot keep a secret obwire no bikense chimanya emangu okuntu ko bakora taro umuntu atacharite bakugira ngo aba bana bashoma music bakagishomera rero hato gashanga ngo bajyanga kuriya nabone bajyanga ngo bagishomesa konka bono bakore bindi hato bwiro bwore no yetaga umwana ayine gift ya music urukwena ngo akore iki neki no biza kuba no muto kwa hiyagamba tuba kucibasa tuba kucikora tuba they don't offer no kumutwara yobarenyo hato no roko watana kaza ina bakutomera akabura kucumanya mweno gumokore research omanye amashomero tugine mwomo agarukwibira abana PRE garumugijwire agarukwibira abana ahasine yakane sine ya mukaga twika amatendekero ataho twibigamba turemo kuturabigarikemo mbashobwa mwana no bamba mu stiringa mu for example usanga nyenja garega tugiye tubamwanga ina haragurire manye karga ningo kashanga abazire bareba nywani buha bakamu nuwo kuza kushemeza mukazi wenda akafera umusiyata bambe nuwo kuza kurura nkubaye bahereze ngo bare nahaga kuza kushanga bashange ebyoma bijya musigiro munda byayebireyo so now ndeba busasi ndebe ko bwino ko ebe bintu let me tell you, and the advice teachers have been advising this government for years no kugira ngo government yongere tamani ombintu bibiri ebintu bwe kuberire ebintu turagwisha ko bwegese ikwate nibyo amagara ebite hamani mingi munonga abo noreba ebe bintu bibiri government sheme kuberekura ngoko kuma charity ngoko boyine maid owawe nowe nabana ashebeka nayamba hamira moyomuka konkato kumbere kurra family okamwe atokachera okayosazanyo nagenda otinza garga nko kwa munana otumbwenu ekintu nachukurekera how nubwo kuba warga hato kwenda kwiza garga yonko noguma notera bishimwa amaziriki bwenu abana aba because you keep in charge government letaga guma hihi nerebereze byo bwegese abo kuba ubwegese bwona bwagenda abana bitu bakonde ahabo kugira ngo tubakumanya umuntu akakireta je nakicenga kunakicengere nakuyayo yongera obwegese bwagenda kubi aho hore bo bwegese bwagenda kubi hadi no muratungira umushomesa konere akakonesa bakushomesa no muratungira umushaho washomere akonere akakashomesa wakonde nawe akito mukazi wanazara akamwita no mwana we icyo temtumbe ebiri owashoma yashoma konere wanaza kuragurwa yaferayo wanaza kanikeki yachobya amashanyarazi gihita abantu ihangana urufu bari yafaruya rero kozo bwegese bukashoba so mbwenu ngenderwaho ni manyango abana bamwe muri mwenda kubafurira kubiho mu mashomero kubato mugandi abuririza oyetegereze buza bazire batahi bawe areba abantu abashomireyo buza barana bari around then abakwenda kuza umatendekera gahiguru eshonga mwazihurira abana kubakorera research umwana ukashanga iki yashomire tarakoze research nangu nawadi tahine cyakumanya hata ibara muteni wowe nkana konero woine mama amatsiko go kujangu naje kuyambeka jirizo misho tera yireyo instead ni waragume naronda atandike kugira mwe nungurira nyendo murimo nanka atayo miliyoni 5 ni bampo murimo no buyashikaho yakora byo yabyashwa bagarika bambinga watire mwezo and you're like what went wrong aho no twine kwantu simba makanda tukamaki twine kwantu garza abana bitu twasigaza wiki nkemwe
wikeri kwija actually abana bitu abamwe kugaruka aha mashomero abana bakubambaza amatendekero kwa mcanjo kwa munano okwe nabweco nitwenda ngu otere mutochi as early as possible otherwise noija kukonesa kandi oshango kukonora kugumere nitwe twaza kukitekatekaho abo kana nye bina ntakuma mushurizi yabigamba ubu nanye hine cyo nagambe cyo yatakumanya niwe basa kutwegitaho aha mikutu yitu Facebook page yitu ni TV West Nehinda niwe tuganire cyo kutekateka za Instagram @TV West za X @TV West za ha YouTube TV West Nehinda kandi ogaragantsa kwantu atirana n'amasomo gawe gamba nitwe iwe no tambura hari chi ecyakubasa kuretera umwana we yashomage successfully nyencha karake yicerezama akakore cemire nabwa nyuma tukagira ihanga irya ha musinji ogushemire katu muri mwana witu nsakwa tugaruka otakarga Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orhererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okunkora kubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori hartezo gwokubukwatu wakureba ninga okatekateka ng'omuntu ayina oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Samwena Grand Promotions niba kuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya ntunga mu Chamate Stadium ebyo byo kwezi 17 ukwa gatanu 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijote rendongo ya Eddie Kenzo, Fix for Micah, Lily Pazo, Greeny Daddy, Meditex Americana, Lady Diana, Megaton, Nabararam Foforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles, Evyasubo, Face Painting Savannah, Sakasi Yamawe Ogunomro 17th May Tunga Mochamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 Muratebya nebitekanangenyana ebyanywa mate ebinyira bana biri sponsored na timu Bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kumbucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Bell Lager Fresh Vibes Bola Enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Your content, you keep the back on for holiday, but it's not so turning there, Jacqueline Rice
nekwanjurira ka wiki aka buryo umwe hato no basa kushashurira DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano uri kushashurira biro mushanju nureba TV aho kwendera hona DSTV eka yawe yebera kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. kwakira mnywana witu yiwokiri aha program je asisimuka twakutabaze yo kumuka humurongera cyo butunje charity na Vincent Mujuruzi twaturiyo nturebe mjenderwaho twine kwa tutamburaho twanturondera abana bitu amatendekero amashomero agubine kwani bashomeramo school fees yija muheru twatanditsera ebindi byabere binje bitwaganiraho kandi yo gumeno tureba niwe ntwenda ngo base kutwongeserezaho abazire bitu bareke kutomera. Hello? Yes, hello, TV West. Twakwakira sebo. Ndakachira mwebare program nungi. Twakwakira amazina yiwaterana necho uri kufabara hanshongeje. Ogo Ambrose Chenjo Gechere Zentungu kwa kurugarwari ntungamo. Twakwakira di. Mukuru mujurize ni kwa kuraho. Nakweta basebo. Mwenu mwagamba nshobora mukuru kandi kwatara buryo umwe oyino buvunanaze bwa. Hata tureba mirundi mingi environment yo mwana ari kukuramo ari utwabe shoma nubwo mushomesa yabera kuraje twoka mwana wono ushotara kuri yo makago muri yes mbona kandi umwe atarogo kushanga abana niberwa naho no bwayi nabazire onko shango muzire takufayo takumo mwana nashomera he nashome bici abano shanga bingi barabanya mwegendaho yes mbona umwana we naija tungisha mereri yatunga abamwe bandi bashoma mu bihumuro bakuza gukora akasente bene cyo naco neshonga kuri itine kuranze yamukureba abakwerwanaho na nabakwaturwa habazire babo yego bene shonga ya kandi tweta specialization aho kushanga amatendekero agamo hine bigakora kandi bikwegombesana amanuka bakushoma yangu ne LDC
yatomanye tanani za RDC nyine kuba ninza ya Mbarara ninga Kampala. Yes. Ese byo n'amasomera n'ingigi no ruvanje ushangana n'amasoma go kwenda bakuja ngo neryo turyino kigambere ngo na neryo turyine. Yego. Mbona yo buza buri kimwe cyo nakiryo mu mwanya gumwe. Yes. So habe mu kuvangura mu matendekero dene cha kandi emyanye ndijo nkama district tugine institutions za higuru. Ushanga nka district yona hatari mu university nech nayo mbazi ndene hataho abebenda zubonde kateka yaberyeta kuja ngo twabaransinge biceka umwana reka kuruga yabana ntunga mu naza kushomera yani soro kandi ubundi twakubetwine institution zo myanya yitu kandi kibuteka ngo leadership na yebyo neke biranze bitarwaze. Okay. For God and my country mwebare. Wale mnongecherezi. Takubiya. Kshanga itendekera ngo nanebyo tubyine nanebyo everything you can you cover everything. Natumanya amashomero tugamanya. Dusangana bakugira ngo ndabuza kushomesa ecyuze murago. Ngokwe. Hadi yonje mansa ngo ubu wagezaho kakigenderero ukamutware. Kwarba arugireyo. Araba nagamba ati nkashomera murago bakicitegereza abantu bacitegereza. Those who understand we understand. So now I think the government comes in shemekwija ikatamiki hamugeswa kebenyo mu education. Kandi kokutwa twakigambire siri kwakira abatezi bitu b'amasumu esimu eri ha screen ngo muzamani wongere kutombeka nitwe twombeke tutamburire hamwe. Yes. Not even not chenda na munana anana mwenda not even not chenda anana mwenda na mwenda obwegese bino bwita buri kintu engineer wakonde orguto nebizimbe nebizakutera abantu umushomesa wakonde abeji tubarugamu umushaho wakonere abarwire tubaruza kurugamu mutine kikurugamu generally because I want you to take an image. Hello? Yes. Hello. Twakwakira sebo. Hello? Orirota sebo twakwakira. Ndije amazina nahi waterra sebo. Oh. We are not twahuruzanaje. Konga no basagar kotera za no bwire bure n'utwayo. Ubwire twasigaze dacika ibiri. Omukiganiro ki. Yes. Hello? Hello? Orirota sebo? Webale kupereza. Webale kurikiza no kureba TV West. Amazima gariyo program yanyu nyene ntakunda. Yebale mnonga. Kutukuza kureba shunge ibyo mazima etamane mnonga tukusanga tita amashomero. No kushanga ekuteka abana bita amashomero gakwagari. Tumatokota ko ngishomero omisho ne bara enyumariyo za puru mu rubazo batetingira y'empira ngo teko homwana ona batakusho ejo masaka kuba narga ishomero yacho teru akasiga zikaka mutegerize kamucyamucyara basukamugoroka soda etarga mu manyana bakora bareka tutekikiraha etargamo no mu kishanga kandi yareba bari abayumva za kimati bakwisana sumashiro bugo pare na wabwe gomba osanga umwana yargamara mwene nyangwe tuteka abana bitu amashomero kandi shomwe ndizo mukuru gwe yagamba inakunda abashomesa bitu abakushomesa abana yego abako mwana takwata umushomesa takwizajira kamini akita alino kwari no batakushomesa umwana kega. Yes. Mwene jara yabashomesa enyetwariza yabashomesa cyari na mugenzi wawe ni nkuru muno. Yego. Mwebare munonga mwebare kwereza mwebare no kabara abana bayumvaga amashomero. Mwene program ya neshemeza abana kwa bari TV bakareba umwana mugamba bakagere baye. Yego. Nabanyeta tingamaswa Alex PK ahwemba bazinye imbere mu radio Kirura FM Shere mutibeko. Thank you so much. Thank you so much for calling kan wabirambikaje munonga. Ijo nkanyine cyari taha
kandi turi umuntu w'ubunanzwa nagamba nafutana Charity was very disappointed. Imbabazi Charity Imbabazi iwiwe niwe nabe nyine niwe wenyine ukana ato umuntu akanagamba so men arahora ajanga abashomesa ukebuzo twunguko n'umushomesa nafutana kembuzi katwakira hello yes hello twakwakira orirota warekaho volume ya TV set ya umazima tukahuruzana none hure ya radio hure yitu hatubijwanga gumiza mnote rasmi yitu noti bir noti mwenda noti ina mwenda amatendekero amashomero abana bitu twine kubantu batanka hika twashoberwa ntubahindura burtamo cyumtoko urabyashoboje babatokunka ibyo kwano expecting ati byo kushangayo hello okay ninjira ngo umujuruzi nabwo zabire dachika zine kubanza tsibura our time to depart akire kitwa kuruga tukakusigira bisinsino kahika kaza kuronda ba cafe kandi rabo kubinjara yati cyabaje abantu batureye ku rugo twatanga programme kimwe bari mnonga batera amasumwe nima bagezeho zikaburabura it was network problem konkantu basima mwena mwe bari kushagika n'ukunda TV West kandi na nenteka teka yoneyo ine niwe gigambira abandi bagira mushija natigana mukano ka mugenzi we tubase kwegesana konka twandwegesana tukombeka nihanga ihanga rito ndaza kubagena bagira ngo we live together as brothers and survive or perish together as fools so tuhaburane ture kunji yabaro watfurikiriza kiriyo ne washa ishatu bisinsi no twaza kumwakira gumaho utargaho akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Moving in a field of love, baby.